Festival urjadovo otvoril predsjedatelj Nacionalного sovitu Rusnacov Borislav Sakač, a rozpočal so otveranjem výstavy fotografijov doktora Mihaila Ljigara Šljidom jednoho času. S tim chceme festivalom začuvati ruski jazik, ruskih pisateljov, režiserov i normalno glumcov. To co mi, co nam cilj. Teraz, jak dojsť do peniežov, to takú zvekší problem, ale dobro. Po otveranju výstavy u Veljkej sali Ruskog kulturnog centru odbavena predstava po tvori autora i režisera Zvonimira Pavlovića. Думам, že bi še i tot čio meno noši tot festival, bar sešel, kad bi videl, že jaki glumci za njim postavali. I zvone na jovo Šljido, pravda calkom inšaki teater robi jak pravi jak Đuralje, bože moj, to bulev tot čas, to teraz. Izvone pravi sučasni teater. Nješka na repertoare festivalu dva predstavi, premijerne vyvodzenie predstavi Obsesija, autora i režisera Zvonimira Pavlovića, i predstavi Udjan Njehvarmi Mariji Segedi.